Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ću vam pokazati kako igrati sa kolegom. Prvi korak je da dođete na Roblox i uđete na Friends. Pogledajte me. Jer kad ste uradili prvi korak, uđete na Search. I tu ukucate od svog kolege ime. Jeste li ukucali? Jeste. Dobro je. Ali morate naći onda svoga kolegu. Kada ste našli, ovdje će vam pisati da ga dodate. Add you friends, tako nešto. I onda isti korak. Vaš kolega mora, recite mu da ode na Friends. I on će vas ovdje biti i on će morati predsjediti accept. Da vas prihvati. I on je vas sad prihvatio. On ode sad Friends, traži sada njega i evo ga kolega, što sa kako igrat sa njim sve i ne. Odete na njegov profil i piše, samo malo piše njemu, join game. Kada predstavite join game, upadate njegov server. Ali, ako je pun server, onda ništa od toga. Mi ćemo sada pokušati. Imamo internet 5 godina. I za 20k, 30k pravimo specijal druženje na Minecraftu. Da, je li to moguće? Kolega, evo ga kolega! Wow, našli smo ga, uspješna epizoda. Jej. Nije tu da završim epizodu, imamo se sljedeća u kojoj ćemo dobiti Minecraft i virusa.